Yo, Ghana at the Shemai. Chiagana ni baby o we are safe and yanko possum drink kayen. Abusia for me audio ya me ya dia koma Ivy. Ivy when am kankan ya wapro. Name Pia Bontinti or so your ba Ivy. We ya kwasi aba we ya oba fumu fun Ivy. Wunni a wo won fa ni chastity. Ivy. One no so will be a way I did no na mu bie what was see apro. Ivy. When you can cancel my me no pedini. She Ivy. What bodam for we are sitting what it. Oba fumu 40 so. When nimu amonchim. Somebody kikonkua and kwaladia dia gro. Ni akoto achene bola so. Ivy. When nimu achia chia. When we said ya toba o da ho kwasi aba. Wosina na ado ye kwasia o papa kwasia ba ho nta wotwe o papa kwasia ba ho nta wo ha o papa kwasia afifiri mre e wo nanum wo se kwasia sepe ensuo kwasia ba Ivy woni mfa de twasiri wo ma me ne twaso dwono se emefin wo chimifo bi ba kwasia fo mienu ba enkurase fo mienu ba Ivy mi se wo chiri brabaje se wudi but you say we do fante time, on fanti a chamu, what a temfantina. What would they do on the manyan and Akufo Addo atemno? What papa kwasia what a papa say, ne kwasia what did you would have one fee? Then in Niani Akoko. What papa in Niani Akoko, what papa na ya kwasia? Who see Jimmy Fona, one fataso of polishing an Addo Pabuano, Kokachas one a ya kwasia. Cressini bat to say Ivy. One no said you were whammy at the war. When you more chia, when you more potos, when you munch monka, when you somebody conquer that ball so. What about form of forty? What about form of phone? What about time? What about show? What about fusse? What about fusse? Why a baby set paw? I have for good paymu near Cotton. Why a baby sent passing near my Ivy? Who couldn't know what dawachi kwasi penny bear mana? 1 year adwene na wadawachi no. The case kwasi na wadawachi no kwasia. And sana wadi ababontin. Who couldn't ni munyansa anka akoye o ayisa life we no ko be jaw. Waba fo woto safrafranto. Wona hwie asa sokodua. Ivy, me se wa hia wo meters na pie bra. Wa watani ankrofo di wo. Wansa wa ye nu ho kwasia ba wate. Wano jaga yese bina yetie mu. Ono fuase efrofro sesibire. Ono fuase kan so ma me toilet. Aboa mu aboa te se Ivy. Oba afu mu ba afu. Wo hu obonti na ba ma bia wale wa no agya wo no. Kwase ampani na woda wachie no. Usika no wo die. Ona wo hye no na sponsor ba ma no. Usika na wo die. Enka akoye sa video we. Se wo kuru kwase ampani na woda wachi no. Se wonimu nyansa Kobaka chose ka akwa bonten ko pachaw enso nam se wukuru na chimia wo ye kwasia te se wo papa nti wo papa chimi se nkuto wo papa kwasia se mole wo papa chimi nti wantimi anka ncho se bra bonten be pachaw de ya ene ye be ye wo papa manate ne kokobonka usi chimi fo si hieni na wan fata so polish o mampani na Akufo Addo wo mampani anyame ahira no na nyansafo Addo show boy Addo awasi ade ye na nado de waka awaye na nado opese obi ani bie wo Ghana na nyame nhiraw na pimpim tawa empimpim enso do empimpim tawa enkwasiafo pimpim bi tawa enyansafo pimpim do na Akufo Addo NPP mo betra so ache me metu ementu aba wo Ghana da enso me se 2024 me twa ticket afri ba bia me wo na makọ Ghana koto aba e de ama NPP enyansafo party enimdifo party akrachefo amubu mu party munye nkurasefo e na mabobo pa sem enkwasiafo bi medi atamu abonten enyansafo party NPP papa party papa ene NPP party papa ene NPP me mentu abada fisi ewo me kokromuti ensi abato osoda nanso
2024 the nkwasiafo agimifo bi yentino wa mo ahye yenkwan se ye wo party omunim nyansa te se NPP wo Ghana enti ye wo se nyansafo ye kwoto abama NPP enyansafo party enyansafo akrachefo ma enwurabafo party a mubum ho mutimidi draw paye obi yale no wetimi moja ko 5 minutes na du enso yenya wo ba jimifo obi be ka se ebetwitwa ma ahye kurasefo ebetwitwa wo ma me hye eno na ebetwa mo hyiade na munya nkurase politics na ebi mo ye no nkurase politics na ebi mo ye no munyai na nani bia ba ewiase nyina ne competent no akwala wo ni CCS ewo Europe ha CCS ade obeye no opapa kora ntimi nye enu bi na Akufo adu nyansafo epese wo maga na nkwala ehunu nyansa ewo wiase afa na nyina ne ni wiase ye pe enso muafo bi so amonte kwasiafo bi so amonte Ghana fo mesremo yi me yase edese kora yi levi ase hwano yi levi ni muntia wate na omani ye ma ye nyina baby aye wo ye tua taxi a sabe asase kwa enam so ye tua megidi se no de Ghana ye tua nanso so muntia yi levi no na Akufo adu nyansafo wonfanye wo mani yie na senetam so na NPP ni obeba no ono so abetoa so na se munim na mo dane mo nsa de fa nche dia ene ebeduru baabi no mo besesa mo makọ Togo ni Nigeria koton na mo de abetwa duane adi fi se ano agebosia no enye no ana de tua obi wo ho a wo bekasa dedede na munya de tumi ni hye ne nsem a ehwo na mo behu se wo be punish mo amade obewu party aye huru nipa mobo party agese ye bopa ame aduo ni monyamfo atem party a wa mo de ye nsa ne nko aye mpega na yie abofo party awudifo party awudifo party na wo party papa ba enyansafo party aba na omu bu amana na mo bonkwasiafo kwase ba bi te se Ivy kurasi ni ba bi te se Ivy waba wa no se de wewu ame adeda no wanu mu bie waba wo sepo se dwie waba wa chinchima bebale waba wa nimu potos wanimu sameriki konku a enkwala de adi agoro ne akoto atwene ball so wani ase apo sensa manfo tapoli wanimu enye fe se wo maame ya boa ka maame nya boa nya jimifo a ka bedi sankwase asem no ka wo batan no wonyimi ye no wanimu nyansa ko beka se ka ho kwa chew eso nam se wo maame ajimi na wode ni jimi atetew na wanhunu nyansa wo fie nti watie si abonten because wo maame na wajimi no ebi no wode awo wonti umu no ubu maame a na wo kura ha Ivy Madam Rebecca Akufo Addo shemami age wo woni ni gina wa na ye wo ba Ivy mibusaw woni Madam Rebecca gina wa maame na nam nyansa eni wodo atuhu ache eni wo hu obi amobonti tambia nyame aye na babaawa Ivy woni na Addo yiri gina wa hwan pa na ye wo ba a wo wanhye wo ho emse wo beye sa life no wa nwale se de obi ka no ena wa nyina hwehwe mu anhwe wo ho wo tsamatale basa bi hye na wo no fu chon se container wo no fu bebrebe seto wo no fu bebrebe eseto a ya fufu agu pan mu koton wo no fu ase efurofuro se sibire wo ba fote se Ivy wo kankan watu wo fi wanum moto ho wo si apro wo kasa kura no se wo biato kasa na ne buafu because wanum bon Ivy twitwiri wo se ansa no waba bonten abedi woni munyamfo na Akufo Addo atem twitwiri wo se na kopo wo papa mo wura wuo se wodi aba wo papa ne mo wura wuo se de otebo ofre eton wo papa ho se besito wuo kwasiafo mienu ba Ivy kurasini na Addo ye kwasia ne kwasia etese wo papa kana Addo wawu wo papa kwasia bo ho nta wo ha wosi jimifo no wose kwasia mpani no wode ni juice kwasia na wo ama wo ba kwasia wa ba wiase bedi mpani fata Ivy misi pie bra na ye no de be kọ pepepe wo jimifo ba wani mpoto so ate wani mo enyefe ukunu kwasia wasi ukunu jimifo ne kwasia wie
ukuru kurasini na wani mu twemu nsonsunu ye ntino monti monka twete se wo ivy wo twa ne wodi ye no wase ne kwase ya ukuru jimi se nkuto ivy misi pie bra na ye no di besi ani wo sekankan wate wanu mu apro